Personal so one Nabukaluse Maundo Wat Movement Ebeo. Mwebalo kwenda mubitima bya Uganda byonna. Kale isentebe wa LC wano wekitezo kinabe ngafundikira. Igale ayigale bona yakaire katulire mpinga. Chairman tusasa. Mbaire ndakusaba tutambulire ku program je tulinanga ba MC. Yemuli mbeyanza ino mwebale kuida. Kale tweyanziza ino ba Chirimani ba LC wano abatawuni kanse ne yena. Abavuka bali kwega sebo webale ino webale irala cool abana abandi basomera mu tenti chetagisa edwaliro yalimaliriza kabiri wayiramu sebo honalebo wakoba oti kiki kyensobola okukola aye nga kirekawo omukululo gwange sebo twayiramu twakoba tuti ini abavuka bali kwega sebo webale ino webalira irala cool abaana abandi basomera mu tenti aigala amasomero agandi chairman LC5 yatayo ku ebibiina bibiri ku Maundo Primary School Honorable Kisa Steven bakubalwayo Maundo Primary School yajiga amabaati 10 so Bulanga Primary School tuli kusaba era ni Honorable Kisa oyo natuusaira okusaba kwange singa abaawo ku ebibiina bibiri ebiweebwa Bulanga Primary School nibava mu tenti eyo kyoti ki kwebasa gavumenti ndi yatuwa tenti aidi maladayo ky'abaana baife baloba kusoma bulungi so nsaba nti Bulanga Primary School eringibweku
banyuge. So ekimu ku byali ebizibu byaibwe n'okuba tebaba n'eirwaliro lye basobola okubanga balwalyamu. Twena kwebaza Katonda kubanga nga Luuka District Government olw'omukwano omungi gwe yalinayo ni meeyo ono ni bakansala be batuteekateeka batuligaliga batusikiriza twasobola okumaliriza ekisimbe ekyo olwaleero kyolidde okuligulawo mukaire waife. Nenda kwebaza Sebo Meya Town Council ngesigaire nga betujagaine tujja kulekamu ebintu ebyamaani ate bengemye maama Rebeka nioleta wano Kadaga kubira mungalo oti Kadaga nindeta wano Dr. Lubega kuba mungalo Dr. Lubega nizo muko Kisa kuba mungalo eno Bulanga emaze okuterera abatenda Kisa n'abesimbyeyo nga bali ku Kisa mu bakobere nti ku mulundi guno Kisa 100% mu Bulanga. Era meya ndisaba nfunira ploti mangu mangu nze nzimbe muno mbe n'abantu bange ba Bulanga. N'okwebaza okwenda Luuka omusoga ako bantu n'asookera nga kubaawa Dr. Lubega wano maama omulimo gwange ng'ekipande kirewe kiri wale Busoga together. Chovo bonaye mama first Deputy Prime Minister wa Uganda government. Bwendeta first Deputy Prime Minister wa Busoga Kingdom. Eyo yona government. Nenda kukobera abantu imwe na mwena. Ndi buti government eri wano eyo kuzimba Busoga yona yona. So nenda kungemera ku tukolere walala nenda kubebaza abantu abo abankoze omulimo omulungi. Mama ekisembayo nze mbakobye nti nja kulekera mangu mangu. Amasomero agali muno mu Bulanga Town Council nga gali ni P7 nga bwe makobe tuli wala ni mama tujaga gabira ebyokukozesa ku masomero. Atenga tumazo gagabira ono beni mukisa na mperano mama zeni mubaka wawa no ndafuna obwire bwange ndogere aye ndini wana abantu basatu mwami ndutaliwa asmani ndute ngempango za mu Bulanga je nalonze empya kalwalwalwa mulinge neno aye na jane ndaku alina kubitamu bano imwe muvuyo mama wanoli kubona na sasa ngabe nakukobera nze buli kyalo mu Luuka ey'Amalanga Town Council naleseeko ebyalo bitano nabiwayire tenti diri wano ebyalo bitano ebyalo ibwo mukube engalo da onale Kisa dini Bulanga B Mawundo A Mawundo B Bugwanala Walibo bona balifuna te Luuka banange engalo diriwa bana Bulanga aye embago dino ndirese diri wale ku motoka muli kumpulira abantu be Bulanga embago didigabira wano timu yange ninze mwene njatandikira Bugwanala numba kunumba ndire Amawundo E numba kunumba ndire Mawundo B numba kunumba ndire Eitwe numba kunumba maka bwena amaliriza mwana mwena nga mufunye amaka 16 mama ngembe ya green nendeno nasalawo okuwika abakaire empewo eriyo omwana omulenzi mbuyena ali kwenda kalulu yajire yakoba abantu abawale bwamba yakoba abantu mu Kisa agula agaba bulangiti da bitundu mama
ojagema ku mulala gyenka olw'obwire obugiire ekyo nkimaliriza kyona. Maama omulimu ogundese nga bwoti center 3 aye maama nga center 3 yona yona ebaku ebintu ebyetagisa ebidanda bebayidandabira ebaku maternity n'ebirala. So ndisuubira nti Bulanga Town Council kino nekijja okwiraku n'olw'ensonga eyo tirijagema ku maternity kuba gavumenti ejakola nga Town Council bweri. Nze omulimu gwange enjokola kuzimba nnumba dde abasawo babenga basulira irala wano weene. Omuntu alwaire bamwagaane wano, abasawo bamwagaane wano, era maama ndijazimba bano ennumba enambirira nga denzimbye ikonia nambirira abasawo iwe ndimaliriza ndikwetana n'omusingi gw'ojosima. Mbeera ano baba Dr. Lubeganga bwenkwide nasimye ekizimbe nga kirakujako amabaati nga 12 gonka ni sementi butini njino busawo nga 12 nze nayo matiriyo muchanga matafali mabale leba musasule yemwene wona ayenda wogema akantu kantulukwendaka abantu bano mangu bali abe salamu madagira abakyala mangu ino batandika okuzaala natenda kuzaala bamuzaale. Omulimu gwaife gwakwidanaba. So maama ebyo biri omu ku bintu byange bye nalayina okolera abantu bange abeeruuka. Maama Bulanga Primary School ogi bona bali kugema eno gukuba kisabasinze bali kugema eno gufolo kubo bawambye leka bongere batambogera nga bakagenige semisolo yamba asekona kwa mara ya setani chokani nyeri bayanya sasa mupe wonga ayenda abawe ubira kutisoti mwana bigambo nakasero tabukire bene bigambo kubanga bogeire nchemeda bogeire basiba basamira ku mbalaza z'abantu omuntu kyayini nikyatayinja ayogera nti bali mutuga wakola erina lyone yali onona akankyalo kwokuliire nekisinga nawogowo omuntu agezaako ina akulemese tokaali bakuseke ngeira bwekyalinga yenava mena afuuka ebindi ntambwire kunabona nga ndi Luuka yenava mena afuuka ebindi ntambwire kunabona kutaba muto omukisa gwe nafuna muye ntambulire binayo bingi era ngutwalanga omukisa okobera abantu bange ebinsanira bwembona ebirungi bamaama imwe omuli kwogera nga makansi ebirungi nabyo mu maiso wabona abantu bange mwenakulira ondi ayomba buyombe yatambula n'amanini ge aye nga buli gaja kati omusaza ali kutambula naki avukana kudhali mukanti omulala womugamba agenda ne yesotinga awo nti yesotinga yagira nga ndi Luuka mubaluuka lwambeera yembo ine gano leero mpata idi ono Rebecca itwa Kadaga ebintu byakoleire ensi yona byakolere Busoga byakolere Uganda byakolere Busoga ayini byakolere Luuka mpata idi bitonere bukisatidwanya ali kwogeza byokoze Luuka oyinza obatomwenda it is okay aye ikiriza nti ebirungi byakoze eki byakoze omusoko osiimanga male
Mama olw'obufunze enda kwegaitako naye Kisa oyo stressing a point endala oyo erikyamanya abasiraamu twogerayo n'amazima eriyo ntumulaba yatambulanga wakoba ati cancelled neyadireta mama ayina kugera mu bantu wano twayiddewo nonalebo Kisa oyo obuyire esaawa ina edda obuyire abaluuka muwulirise ate mutambuze obubaka bwange niwe batoyenda Rebeka niwe batoyenda Kisa kiwuli ekyendikoba kaka nti mama ebintu biri kujja wali mu ntebe aye Luuka maniyani mye esaawa daali eddodene wakubira omukungu ekyali kigemaku wamukuba oti woleeta ekintu ekyo nga tawuni kansi ey'ebulanga ey'ekiyunga ey'ekyanvuma ey'ebusalaamu ey'ebikobadiziramu tikibite okuba nkumungalo bano obukodo bubi omusomo omulungi asiima nkireese kwongera kulaga nti wairisa yali ali mu ntebe yalwana kansa edodido mama we yali mu ntebe egaba yagaba tawuni kansa dakola ki daida etabayi abalimba neyadireta kugana yawo nakanti ogabye ebintu kuliya wagaba mu Uganda wagaba ebusoga wagaba eruuka ate wagaba ekamuli awo nabakulembeze ife obusoga bwetukoba nti mbe mulonde bakisa bano niba naye baba bafaanana nti basose busalaamu baba atongoza ki kwegulawo ki nani yalizimba gana aliko bazimbira nnumba daki mpa abantu engendezo twakulembezi babika bibiri ate nkikoba basoga buliido tulekera okulonda abalonzi abantu betulonda nga bajja kunoonya mirimu ng'olese byasaka okuva yabisaka nga MP owundi bwe yalikoze najja mu parliament nakati batuzira nguudo omukisa ekwida daida badalo bakwida agemye mu nsawo ye impact ye gana eriwo ebusalaamu eriwo n'agandi eriwo mu mubanda ki mwenda ki nzemana nase nkusaba soga inuma ngamazi bakukutyaka tujja kubabola bona bakitegere aga bali kumubinga bajafa bajategera bajafa yengome nenerigo omuntu amusinga kwasala ekitiibwa niba abamukulu olina okuwulira kyakoba abazinga bwaife nakutyanga okubona nga abasoga tuyisa kirala abali mulwanisa mu mutukoleire ki mulira mu busoga ye mutugasiisa ki basomesa abaana muli iwoniriza bimeka yatumwanikoto badasola nedemigono yatuwendaka tulime muwena obwafuna endala era mbaire nkyegombanga ayi Katonda kireesa olwaleero
neyanziza ino Honorable Kisa kiboneka niwe asiga mu Uganda yona yona era Luuka nesinga mu Kisa mu Uganda yona yona kyandiba ndiyo senaida neyanziza ino mwebale mama waifu alija kwogera ku yetuli mwebale ino mwebalirira wabula mutukubire ku mungalo edamani nga dawalala ekyo kirungi ino edo dabadongole muti mukubire mama alitwala Rebecca Kadaga engalo. Asante sana mama nkusaba oyogere ku eri abaluka abebulanga didino afanisijiri wano bulangirire hano webali no balirira ndikwenda kwebaza amalwaliro ndikwenda kwebaza staff houses ndikwenda kwebaza buli kintu kubanga okubye bana kyomutaidi olwokumpagira omukiso ono tafuna mukisa wa erikutambula oba kujja ku London kusente za gavumenti okuba yampagira ayakobati tifayo kakola emirimu gyange nejja Busoga nejja Luuka kale ndikwenda mumwebase ate bana mumboneranga irala okutuukiriza kyasuubiza wano ekyerwaliro nfuna okusaba kwaimwe anti town council yebonanga Islam Health Center 3 kanje ekyo nanje nakyo abisalamu bankobye ndiyano bankobye byomida kunya nabyo ekyakola sikyo nankiwulire ekya Mulanga Primary School kanje nakyo mpandika office ya Prime Minister ku nsonga y'amabaati ensonga ya equipment za town council z'empyaka yona kanje nayo ensonga ya slack nvaireka tufuna biseera kwogera Minister wa Housing ku nsonga eno lwetwali endakavuma bakyogeraku aye mbaireka tufunayo kubiseera kwogera leka tusobola kukiiramu aye ndakigoba tubairize amawulire ku nsonga ebyapa ensonga ya umeme gaida kubawo successor ate government eno obunazi okubona nti obligations deyaleka zikolebwaku aye kanje nakyo bwenara mu office kulwokubiri ndakwandika Minister wa energy mukobe nti tegeka mangu abantu beruka abafiika program ya umeme bajje bakoleko babona bala bali batukobere ekyokukola namala bwenarayo olw'ebityo bayogere bya office okubulawo ngate mu rekoti yali ero yafa nayeta aba Bank of Baroda nabakoba nali mbese kukola kulatwiri yabagala nga nyo bakwatwiri n'abaana bagala mu isomero baziratwiri bazina n'amazi mumpa amazi niratwiri ez'abaana bagala aye nakwati bwe bamusoboire mulige ni kubizimbe ndikwenda kwebaza nti mukaseera katono mwamukisa Yakoba head teacher wenda Kavuma yampandikira yampereza ebifaananyi by'isomero ebizimbe ebiriwo nebizirawo era nabyo Bank of Baroda ndikulinda kufuna rupula kuva ebali at least yalo kyo bayinza okukola kana Kavuma Primary School kane base bisawamba nibakwini bange kubanga abakobere bali nakavuma batwala ebyokozesa batwala sanitary towel batwala seti z'abaana n'ebintu ebindi bajje kituto bajja namagera ndikwenda okwebaza olwokola ensonga eyo okusapotinga abaana baffe abajja okubuuzibwa ebibuuzo bino so nga abakobe bana tiza kwogera kwa mukisa mukwano gwange kweti kanje mwe support mebalenje ebugabula ndikwenda okubebaza ni big team ya NRM mwe bali kubiza mwe bali kutambuza okusanganira kabudredida ebaga bali bisokuba twali ground breaking ayesagala okubona nti byetwatesa birikuwa ensonga batyageko nenagakolaku gaja olwalero lano ndikwenda okubaza Honorable Kisa tyatukiza kyetwateesa contribution yange y'olwaleero zakutamu bitanda biri bya delivery bitanda biri so ababi tusaga contactinga Alex yoyo obangi mubali biliyo aizabikuwa police ensonga ziba kucha
accommodation okuba batwaife amaadhi ekisinga obuzibu ennyo omubusoga muno omusonga y'amaadhi abakyala bategana baje bakuba emigo abaana bategana so mutuwa amaadhi bamutuyambye kasubire tumunafu nate mwasala ku mweyogera bebalirano baife ekamuli mwize mwenda mutugembereko eyo okukola ensonga ya administration block giwulire gavumenti abaku sente tidawera ngakwongera okusaba ensonga ya staff houses ne accommodation yabasawo n'abasomesa yona ginotize kanje nayo ng'eggombolola lya busalamu town council buli entitled okufuna health center 3 era nga bwe nakola nga nakavayo nakavuma kanje mpandiika ebbaluwa eyindi ejja ewa minister wa health alinge mu nsonga eno kufuna irwaliro health center 3 ndikwenda okwiramu okugera ku nsonga ey'oluguudo lwaife nti twekisaganya nti oluguudo lukolebwe aye bwe munakoba nti musisitinga kusooka kufuna sente mu bataka kidatala emyaka egiri 10 nga mukawuta enfuufu so nabasaba bwe twali eruuka duuzi nti mubikiriza oluguudo olubitewo ebya sente bizabegeranga polfaigema aye nga muwonya enfuufu mubwa n'ebirwaire so katusubire nga tutambuliraawo ensonga eyindi endikwenda okwogeraku nti ndikutegeka ne minister wa works Municipal Aviation Authority okulongosa airport ey'ekimaka mu myaka eira nga tukali bato eno yakitatukano yawezi yagwanga idindaawo ekimaka yawe yagwanga tulikwenda dhiirewo tuke n'okujja ebulaaya kuba omuntu ali kuva eruuka olukujja Ntebe aye wasoka wadwana ni traffic okuva eruuka oluguudo oluyinza lulikuteganya olumu traffic ebanda omaze osaawa namba aye olukujja Ntebe kunina noni so twalekisaawo ekyaife gano enoni zifiira gano what is the problem noli kyebana musabire entekeyo etambule tuzaako olunaku lwetutuma ebivunike era tujja kuyinza ni president tutuma ebivunikawo enakani ekimaka tufune airport eyaife ey'ebusoga mama tweyanzika bana mukubire ku mama mungalo omulwa gwaife guzakuba kufuna byakuweereza okuweereza kuluya nakutambula oyina nabingoja landa ningoja kago ngoweereza ferano notice enso ebintu ebyava wa prime minister wabage kali ebintu biza kunkobera kane bazaino ba sponsors ba water mission tumete najiwulire nakujja nyatwale wa mukama wange tubone wakikola ku notice bana munkubire mungalo njire ferano nese okwogera ku ensonga ndala yonka abantu bayize ino okudoga busoga luusi nayogera ku nsonga ya nyegejege nga tuleruuka mpaye ndikuidda nabona kali mumawulire mukodi omulokole kodi panero myali aniidinda yakamutayina nyegenyege akwati banaye imwe abaganda ekibatolanga ero kogerera eno lwaki kwabiri Kampala nabako baduusi kyekampala eri ebivulu abantu ebasulamu Rostan Drive basuleyo babiranga ku radio babita ku TV batambula bwerere ayisirayogera ku ekyo eri brackets and wine bulangi kino omwenge bakiranga kyodande bulangi tweda n'omwenge mukivulu ojakola kini bulangi kyobwire myeye Kampala so ndikwenda kusabayo kodi panero akuba olukiiko ekololo ale mu Buganda lugobe ebikola ebyona byona ebyo bemalaire n'okwogera ku nyegenyege kodi bamweta Lubega aje kololo akola olukiiko olugobe ebintu ebyo mu Kampala ne mu Uganda nyegenyege kigambo kiri simple continuous dancing yembabo badada bagabanyolo balina bakyagegebeta olunyege munabalobera okwogera ku lunyege bakinaga bunyolo it's a real dance yes it's a real dance ekiwa munyegenyege company bikola emikolo oli akatize wa Uganda Breweries national band yabakongo oba ina stand yange kumukino wakitaga abakongo oida wange wondo
bia wa Uganda Breweries wachina stand yeyo woko wagolgolola otuna musana wachina n'obwire oluko wagolgolola mu hotel awa Breweries ye na stand yeyo ibandye ye oba yabazungu oba yaki oyendeyo ojango china okowa ogolola omwaka gwetwaise sitingatewo ne stand ya Busoga Abusoga bali bakole ebikolo gye toni n'abayibi baife oja woyenda nakwina diti ekinde kyebasapootinga nyegenyege olwetegeka ez'abantu okufuna sente munyegenyege omwo abantu ofune olukisa okunjira osobola okutunda enkoko zona wafuna sente akakali kali awo abazungu n'abaana Kenya n'abandi abazira mafumbiro bali awo abantu baife abali ku muliraano batawo pakingi ng'etenti eno batawo asiba wakaguwa yati yamawo mu ntebe alikola ali ku mamotoka z'abantu abanjire mule kale buli motoka osasula emitwalo esatu ogitawo kunjo asasula esatu ogitwale obwire oba ogenda ekyo era watawo esatu egindi Omusoga yafuna sente just kulabira motoka n'abali muli munda. What is the problem with that? Odi asiba awana boda boda yakuma boda nkubita bitano kubira boda yo. What's the problem with that? Twali itanda twali omukazi gatunda amafuzo ukampofu tiyajana na mudi ali akumbali ku gate yatunde bafuna ku lusoka kibo kiralani yafuna mitwalo 15 yene kyo nekive ekindi yatunde bafu mitwalo 15 yajo okumala gafuna mitwalo 50 mbafu donka owenswa yene yatunda abasi tubabonaga kunswa n'obukooti sasula omutwalo ebijiji kwaga sasula. What's the problem? So abalwanisa nyegenyege twidde abalwanisa nawulira olenga bali babamu abakiise mu kyogero wenawulira nga ogera against nyegenyege mu parliament otunawulira twidda kuyimbula Abasoga semama tijabyogera twidda kuyimbula Abasoga kuba abantu okufunako esente muna kwenda doka. What is your problem? Hotel dona okuva iganga okutuuka enjeru zibazizo yagiri ku luguudo dona enene entono. I very accountable for you. Who are you? Omuntu ali no campaign eno mukazi mukidi atamuyibi omukalo gwe ku muvubo ya Uganda mwena atola mule atunda emuchere tali kwenda muva bwesente tulida kukiikiriza. So nyegenyege enda kubaawo bamungalo mama ne baba alibe omwaka ogwere gado campaign era president yakwatya bano bantu bange ba Uganda yatayo polisi yakozesa abasirikale babisatu bali bameka abasirikale batunyegejege abakuuma abamanyi baliyo abapolisi babaayo ensira ripooti yonayona nti bayagana abantu nga bali kwegada ensira. So ndikulabula abantu bonabona okwesiba ku nsonga eyo bagiveeko. Oli esente dirikakawo oli kawo idotukogero jakola kisipulaseta. Prime Minister, as Prime Minister, we are going to make a plan and put a placenta, because maternity ward without a placenta is not maternity, because the main purpose is to deliver, and delivery is not complete until the placenta is well safely disposed. Thank you very much. A placenta hall can be approximately 19 million. Thank you. Shall we make a work plan?
Kadaga bali galala tuenda ole tukona bona tubenda kale ndisaba temu amani kona abaana tebaira galala but they are afraid of Busoga.